Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu ve le ku tikiseni hala ka ti-iTunes eka vusiku bya tolo ri karhi ri chela siku ra vuntseve ka n'hweti ya N'wendzamhala kwala ka lembe ra 2024. Ti-album timbirhi leta ti yimele humahlongati nga album ya xiyimbeleri Dr Joe Shirimani na album ya Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu ti humile. Hi nga ha vulavuli hi leswo fohla kumbexani ku pfuta, hi ta va hi swi vonile leswaku ri eka siku ra tolo ti-album letiwani hi vumbirhi ka tona ti kumeke ti pfuta, ku rhange ku pfuta ya xiyimbeleri Mr Post. Se mara sweswiwani ti-album letiya ti hume ximfumo naswona ta kumeka ka swiyenge hinkwaswo swa ku xavisa vunanga. Se hi vona xiyimbeleri Mr Post va ri ku karhateni ngopfu hala ka ti-iTunes. Se a hi ngheneni ka ti-iTunes ku va hi ta vona leswaku ri swiyimbeleri swi le ku tirheni njhani. Mo languta kwalani 8:20 eka siku ra vuntseve ra N'wendzamhala. A hi languteni siku laya i siku ra vuntseve ra N'wendzamhala mi ta mi karhi mi swi vona. Se loko hi nghena eka ti-iTunes hi vona leswaku ti-album letiwani ti le ku tirheni njhani. Loko hi nghena layani mo hi zooma hi vona eka xiyimo xo sungula ku na Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu, hi album leyi nga thyiwa leswaku ri munhu un'we ntsena. Ivi loko hi karhi hi ehlela ku vona leswaku xiyimbeleri Dr Joe Shirimani vona va le ka xiyimo xa vungani. A hi ehleni hi ya vona leswaku ri Dr Joe Shirimani va le ka xiyimo xa vungani. Album ya xiyimbeleri Dr Joe Shirimani eka xiyimo xa 124 eka ti-iTunes. Se swi tikomba kahle leswaku xiyimbeleri Mr Post eka ti-iTunes eka nkarhi wa sweswiwani va le ku tirheni kahle swinene. Kambe na ku pfumela leswaku na Dr Joe Shirimani va ta tlakuka kusuka eka xiyimo lexi va nga eka xona. Naswona hi tekeleni enhlokweni leswaku ti-album letiwani ti rhangi ti pfuta, naswona album leyi nga rhanga yi pfuta i ya xiyimbeleri Mr Post. Naswona loko hi languta yi le ku tirheni kahle hambileswi yi nga rhanga yi pfuta. Xana swi nga va swi karhi swi vula leswaku ri xiyimbeleri Mr Post va nga pfala eka N'wendzamhala ya lembe ra 2024 ke? Hikuva a hi tekeleni enhlokweni leswaku a swi vuli leswaku ri xiyimbeleri Mr Post loko va ri ka xiyimo xo sungula se va pfarile, kambe ho vula leswaku ri xiyimbeleri Mr Post va le ku tirheni kahle ka ti-iTunes. A swa ha zi swi lava ku mbamberiwa n'wana na n'wanyana wa swi vona. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.